Best collection mizo channel clear tu te chi bai vek ole tun ruma chuan chanchin pani mangin thupui kan vei don ani Biden le Putin in chapchar chungchang hi han khel ho masate ang video masalama khan kan soi to a Putin an hminga sign ti thu Biden an soi nu khan keini hunani zan khan Biden le Putin chu biak hlatna mangin anin bia a tunai bo ru kan soi du na minute somruk chung in biak na an ya hian har satna lian em athleng lo anin biak ka wanga Ukraine bo ruak zia pha sot na tur om hran lova anin voton ani bermai Biden chu khovel ruai tulu berni in retakin Putin hi achungtla kemti mai turin na bia a chongan pe hel vak lo Biden chuan Ukraine in bayani chuan Moscow chuan aman tam tak in rul nge yang amana tam khopang angonga lian khopang ti in chiang le fia takin a soya Putin a ve thung chuan United States chu thil rul lova phekwal le chi chiama pu a US hian ati lo tur boi puina sathu a soi Russia hian Ukraine in run loyani chuan United States le athurwal pui te chuan rang takin kan chang le don ani aman tam tak Moscow hian a pe ka ngai nge yang ti in Biden le Putin a in biak zo a White House hu chua chuan a tar lang Putin chuan khotlang ho hian Ukraine run ngei tura an ngai thu le boruak thalawan siama omzenei lovin mi pui an ti thlabar mai ani ati heti lai hian Ukraine President Zelensky chuan Crimea Peninsula Ukraine a sipai omte atlo kwala helaya Russia sipai lodang chatura Ukraine sipai in khwarte hi thlamuanin in lungrual taka huai sen na ne na dingtlat turina cha boka tuna hian Ukraine sipai nuai tel chu Russian border anin zar phar meka classic khovo wanglai tak ani meka Russia sipai ron lu theina khan tura an ngai Crimea Peninsula le Azov Sea chuate Belarus le Ukraine ram ria te Ukraine sipai anin zar phar zuala tuna Ukraine sipai in do tura in ring ho hi nuai ni an kai thuak ni a hria tani nei to lam hian Ukraine then om Lithuania Latvia le Poland ate Romania te sipai an chek lut boka sipai le ral thuam lam chuan in pei thok khata Britain chuan Ukraine a sipai sang te la thon lut boka Ukraine sipai te an guide mek bokani heram pani president te in bia hian ra tha te lua a chualo mela anin voton ani do bera US mo Russia emo hian engem nge an play ti chu hun reilo te nuwa ron lang chuak mai tura ngaila he channel hilo enjela chanchin thara oma piangin kan ron update zel don ani ole thupui pani na kan lutang Myanmar kai hnoi bokani dona kan hriat angin kan ram then om Burma chu ram buai ani le ta meka an buaina chu soitam ngai lovin kan hrevek ome sipai sarkar hi mi puin an du lo viawa mase a fonglam chel tu chu sipai laman ni tleta wangin barmaram kai hruai tu le ramdang ne na in lai chin na le tho ho na siampo sipai sarkar kutani lo thei lova a fong chel tu an ni awangin ramdang sarkar Myanmar ne na in lai chin na siam du le tho ho na tha nei du ta chuan sipai sarkar an be thale mai thina ni chumi zinga chuan China le India hi an langsar le abik takin India le Myanmar hi tunma atanga in lai chin na thatak na yan ni a India policy kalpui meka Myanmar hian poimo na lian taka na yawangin India tan hian Myanmar sipai sarkar hi biak chet thayan ni lova chu wangin India chuan Burma sipai atran zia nimin mai khana tilanga chumi chungchang chu kan soi ho don ani kan hriat angin India hi khovel sarkar thang chak ber pol ni in mipui pun chak ber na ani mek boka kunni thum vel leka China ale pel man rin ani heti lai hian in bangdan leka khosa India le China hi ram in elber an ni hial ome China la thang chak si economy le technology ate ral thuam lama la ni se ma an son ma BRI mangin ram an la duaya Southeast Asia ramte po China hian a thurun chhomek he in elna huang chunga hian India po hian akhai pa ni atuma chumi atan chuan don thleng poimo tak India hian a duang chuak ve boka China in BRI kalpui chu el phachi alo ma se India hian Asia chimchak ramte nu khom tumin ma alana sa hle look is policy chu ati Act is policy aron changchawa
heng lai ram ho ne na lian tham taka in sum don ton na tur kong pui lian tak tak siam te chumi tran na na long kong lian le pot rol tak din te chu India malak mek na ani kho chak lam hoi tura India malak na bul tran nan le kot chu atan Burma hi mun poimo to pani Burma tel lo hian India in Asia chim chaka ha ka zau tum na hi a hlotling thei lo ti ila kan soi sual om lo ve kan hriat angin long chol na situi pot chu pe fel thokhatani meka hemi atanga ram chung lui kong po siam ni in India lama Mizoram kong ron lut tur te po lai mup mupani ti kan hria Burma rama Bangkok thleng hol chho tur kong pui buai pui mup mupani boka hei hi India hi ana hlo cham a hlau tak zetani China khoi Arakan army sipai ten kumrei tak he India project hi an lo ti khot lai to ni in alanga na thok tu ruk bole na thok lai chol san tur a thu pek te an area chunga na tam tak tho ani awangin tuklui chhia te po an khon na sa thin hle ni in an soi Burma abuaya kan hriat angin sipai lamin thu nei na an changa a phong lam chel tu sipai lam an ni awangin India tan po biak that lo thei an ni lova hei hi kai ni mizo te chuan kan du lo hle ani kan u nau te tran pui kan du a tam tak an ron tlulut to a din hun thadewa an om thei nan ral tlan chan vo changa chom dol na mu mal deu dong se kan du la in thon kir tur ti na thu te chuan Mizoram ron denga ma se kan u nau te thon kir chu kan state sarkar le mi puiten kan tum hawlova tun hi kan thleng ta me ka ni ma se kan u nau te thon kir chu kan state sarkar le mi puiten kan tum hawlova tun hi kan thleng ta me ka ni India hian Burma mi pui a huat wangimo sipai lama tan wang ngor ni in alang lova a project hlotlin lawa hlo wangin Myanmar atanga kan u nau ron lut te po din hun thazo ka ada du lovani ram le ram in elna sang tak chungchang ani ya India foreign policy ngong thei thilani daya wang le nakin hun lo lo om tura India ngong dor thei thilani awangin India hian he project a kalpuina boina rang lo om thei thlirin a thaber nia angai angina kalmek ni in a hriat heti lai hian China le Russia epnan US kai hruaina in pol pakhat din ania chu sarkar pali tho ho na quadrilateral alliance ti ani US India Japan le Australia te anne ko tho hian a hran pa in sipai le ral thuam an buat sei chuang lova sumdon na le akai hnuya kho chak China le Russia ep tura an tran ho chu an thil tum berani Indo-Pacific huam chunga tho ho na thaum theinan te tran ho te chu an tumani a economy le thil tam taka a trul dan ang zela tho ho tlan chu an kal dan ani heti lai hian Burma sipai sarkar chu khovel sarkar tam tak ten an hrek mek ti kan hria US chuan kuat drama tho pui te chu meeting nei puin Burma sipai sarkar hrek na tur chungchang a soi puya zirtop ni February ni som pakhat khan kuat dram foreign minister te chu Australia Melbourne anin mukhoma Myanmar tharum thona atop theinan le mipui sarkar tundin ani le theinan mala kan rela South le East China Sea te po lian zo kam mala kan rel bokani Quadram foreign minister thu kho maram then khat chuan Myanmar sipai sarkar chu economic sanction ana zo ka hre kan du thuan soya India chuan Myanmar sipai te hi tranin Burma sipai te chu sanction a hrek manga nor adu lo thu a soya sanction hrek na hian mipui sarkar ka ule don chuang lova chu wangin sum le pai economy a hrek na kalpui hian omzia waka nei lo ti in India chuan Burma sipai sarkar a tran hle US lam ayo in US Secretary of State Antony Blinken Australian Foreign Minister Marise Payne India External Affairs Minister S Jaishankar le Japanese Foreign Minister Yoshima Hayashi te chu meeting a hian an tel Foreign Minister kalkhom te chuan Myanmar mipui sarkar din le wat theinan thei top chhuwa tur mala kan tum thuan soya mase New Delhi chuan sanction hrek na manga Burma sipai hrema du lo thu a soi thung India in Myanmar a mipui ro rel na tun din du si khovela mipui sarkar lian ber inti India hian engwangin nge mipui sarkar pai thlatu Burma sipai hrek na kalpuya du le si lo ti in Australia hian India IOS Jaishankar hian zona adong hnem hle S Jaishankar chuan Myanmar nen hian in bangdan leka kho sa kan ni a
rol ra la chet na te kan do du na in lungrual takin helam konga hian ke kan pen du na ni ti in Indian External Affairs Minister chuan a soi S Jaishankar chuan Pakistan military ruai tu po US na thlop ve reng tho khamo ti in US a kap zewa military leader Then Khat Reka Then Khat Thla Zalen si chu adik lawani ti in S Jaishankar chuan a soya US lampo hian chan ngai na vakan hreta lawani in ngai dan te comment section lama ron tar lang ve ula kan lo ngai chang ve thunge khati zong kha tu na ta na video kan thlir le kan ngai thla khau thei te chun ni le ta video dat le in lo ngai chang theu don nia in zawa in mangtha le vek ule